musaisa mwendwa ni wakatatu ula twithia watu ikwete kilungu cha usili mbeni na ukethia na uthocha ndini wa kilungu cha usili na ngi ulilikania kana muthanani kana ndini wa kilungu cha usili ni vala tukwete kivathukanio cha aki ya kuwe musaisa mwendwa na uthase waku na nundu wa kwithiwa ende andu maingi mendie muno tutungilile kilungu cha makwani maithekanitwonie no seo tulike ndini wa makwani ama itheka maende hata na ila mundu kwenda kwanya itheka kwisiana ciake ena will na tena will ailite kwithiwa akiati yanzia siba nyini to Caroline mweni wa muteti na nithiwa na mweni otondu twithiwa na mweni kwitwa Charity na indi no ucio akatutabia ciitwa yake na tuilika ndini wa unenania wa umonde ni karibu mweni witu. Asanti. Kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku na ni wani muthoche kwitha bau mundi tinena ni Succession Laws of Kenya na nithukuma kwa BM Mung'ata and Company Advocates na ni wakili koti munene wa Kenya. Asanti. Ni asanti na ende ni karibu mundu Charity twende nthini wone na nyana tondu netha na asiani kana andu aingi muno ni mendie twike kilungu kita makwani maitheka ukethia ende mundu ena thina wa kwanya kitheka kana ni matwani kotini nundu itheka ni cietie thina na mbene ndatambe kumatha nenzia siba ila tusita tutono sita kana primary method ila itumika kwanya itheka. Kwa succession there watina two parts ila ni tested succession na intested succession. Okay, there mundu ni waandika will ila tita tested succession na yakeli okay there mundu ni wetwa atandikite will ila yutita intested succession. Kwa usi ile ni sio primary methods ya succession Kenya. Okay. Na indi no tutabanje obanini ila mundu wakwa atandikite will ni wisi ni kwithia mathina maingi mailite kwika ata alamatiwa maile kwika ata kwikitha kana kitheka kiuchatiwa ni chanu ndu bailite baikese kumila ila kau you bauti bobeta wa intested succession andu nimeenda maka petition kotini wakekia mathangu alameta wa forms of petition nikaenda mauma bauma nengwe kindu kita wa grant mathangu kunikilwa ni koti na moneka ni maandikitwe undu bailite grant nita order ni losa yu ya kuana mali ya mututia na yuma tona kwa nyata ni kwitha andu ingi ni isi andu aku kana museni we wanacia na ila koti ya manenga losa wa kuthikwana kitheka kiu na ni mane wa mabalua bobesa kwikwata baadaye ningi ndo atwa petition ti form petition ti like ukathi kotini ukaikwasya nganyano netiwe na tuinani tekitheka ko koti kaunengo losa ikakunenga yu losa wakwanya kitheka na form isu ni wenda kwa wakili akakusuisia si there was form 5 na sita wa petition na wendeka withwe wina death certificate ya mututia ni wendeka withwe wina letter from the chief na balua uno wa chief withwa wandikitwe dependence on the ona ketha ni mundu we ni kana ketiwe dependence ina alama ilite kwitha makia iwa kitheka ene tasiana cia mututia kibeti chake na etha ona ena kana na nikakwie nikaandika wa ona etu uketha no ke kwa iwona kakwie ona wisi no kwitha kakwie lakini kena siana kakwie kakatia ona kosiana ku nikaandika wa nikenda siana siako si the representative withio ni cialite kwa iwa kitheka ona 8 ni maandika wa na by the way andu ni manakula cia kana ila mwitu wikwoi ena akia unewa kitheka mwitu ni mwana ota mundume kwa ena akia unewa ena akia kunengwa kitheka na ithia kana kuwa ibinda yana to nundu yuki uti unena nicho andu mekwenda omana na ununa kwie na ni twendie kotini ende ti sautu kada twalito ku ibinda yana ta nundu ndetha kuyo iyo no kasembo kotini nganite ibinda yana ta mututia athi indu ketha wina go ahead ya kwa kitheka you andu aingi maithe wa mekite succession ona wathi wa interact na andu aingi kuukamba maitha mekite succession lakini niti encourage yandu moke mawisi ni maitu makune kindu kikita wa succession tundu kwa na mali ya mututia itawa intermeddling
uteena grant kuti ni kosa kukwata kwana mali ya mututia ku ni te that ma encourage mako kama bisi ni maitu tekeka kindu kiki tawa succession on otaundungu utabasia wa mina onengwa letter from the chief nusioka ukaandika mali yake yonde nino etha aina itheka ukaandika itheka isu cionde etha aina mbesa bengi nginya eka ni ciana ta cionde ni ciandikawa mali yake yonde na kuya atumia mundu kusa okay na kibeti mwene kisi kana kitheka kiuni cha mume kibandu ningi tio useo kataba ciandu itheka ila wina cio ningi wa tiko kwa na mali yako yoso na andu angi kuno useo kati ya watabania itheka cia kucionde okay your close relatives nina itheka ino just in case of anything kwa mundu ngulile na yupo seno ukwie pe kitheka chake kibandu pe undu oka kotini utona ku kitheka kiku kamandwa kana chai chake kana be kitheka chake kibandu nanyeta mukandine ise museo swikwa okay kumanda kitheka ni chao ni kiteka kindu kitawa search etha nu shuku kitheka kiki na cha mume wakwa mututia ni etha wina number kana wina copy ya title ni twenda atikeka kindu kitawa search tukamanya chai chake kana teacher yake kaewa te ko etha ndwe sure na etha we no ona ta maybe ni chake ni tenda atikeka search tikamanya kitheka kana ni chake kama lilikanio banini kila cha muhimu ila ngwenda kuthi kotini na wana kwiye kana mwaitu maybe na nitwe kwenda kwana twali tothi kotini tikuite tauna chao tibongo tabasia ni letter ya chief palo ukaandikiwa ni chief the death certificate maikese kumuwa yotha ni lazima withe nayo na ni lazima umane anaekalava hata namba kwetwa nitaandika oba baluani asu tukasioka tukaandika dependence make onde tisiana siake na kiveti tikasioka tikaandika liabilities etha aina deni bando kana loni no lazima sewe ni estate ino yake tikasioka tikaandika no sino mbingi te that yaandika bau tukasioka tikaandika ndo matabia beneficiaries make the kan tukasioka tikaandika masitwa make onde ndo maili ID kibandeni masitwa make onde muthenya ula wetwa tuyukwa tabau kwa death certificate na bala wetewa tikasioka tikaandika bala one anekala bala mututia une musi kwake ayesa kuka kuitwa tukasioka tikaandika mundu administrators make alama asakuwa ni musi wake etha ni kibeti chake na mwana wambe ilasma muke mwithe na administrators ni alama ka fosi kana makasisia kana itheka isi ya mututia sionde nisia anwa nesa kana nisia anwa taundu mwandika undu bailite honi bendeka mukasa kwa administrators na administrators kwa mundu wandikite will ni momenta wa executors mundu akaetwa andikite will ni withe wa asakuite alama ka fosi process isu you are administrators akina kivu na tumia maybe alama ese mundu nesa ninyu mwenda au masakuwa you administrators masakuwa wani dependents mauma kwa dependents musi wa mututia saa ingine tona labda etha ni mundume kibeti chake na mwana wake wambe sana ndio na administrators chief lakini mututia kibeti chake kana ciana ciake oile ni bendeka mukasakua sana ninona maisakua to four people makasakua ta administrators kana oandwele na makasioka ni bendeka saingi mukasisia relationship yake na administrators ni lazima me ando maba kuve nake takibeti chake kuuni bandika weta applicant we petition we with their we petitioner itenda ati manyi relationship yaku
na mututia tundu yu wanengwa idhini ikoti ni lazima we mundu wa musi na saa ingine ndia kuya nitandika assets yonthe katika soka tukandika liabilities edha ina deni bandu nitandika natika sio katika andika siana siake dependents kana brothers make nitosio katika maandika kuhusi nduisu nisio muhimu siende katika succession. Na nini na ukulia Charity beibinda fulani ukethia koti ni yakuya etha mututia anakwite last week then ndo alite kuka week you kana yo inenga na ibinda yanata koti inenga ni ibinda tundu ndia kuyona wasisia kutakuukwitu ukamba with andu aingi maikite succession with mututia ni wetiwe twasi 10 years ago na maina ambaika succession lakini kila koti idho ya itini wambea process ino ya succession in a period of 6 months no confirm ya wa grant you wa petitioni wa mino petition na bedha bate pingamizi ta objection wisi niku petition na labda mundu anaena kana na kana kaiwa kateka nenge mali katana undu baile kana kanengwa nini saingi no kuungamia ni kuungamia kana ka object ko wandu methia mesi mane wa mitha ndatu na mie yetha ndatu indi ketha ba ino objection yote indi no wikata no mwa confirm wani court mukewa okay no muinambe ko una thi court ni ndiende kwa nini na newa order kana nina walusa ni court netele nambo manenge binda ya mitha ndatu mambo sisia liabilities masisia ando akweli mandiki thanguni ye ni mwala make maybe mundu aine itheka siana toko bale tonenga a period of 6 months nikenda grant niwe wa petition immediately ni munenga wa temporary grant mwanengwa temporary grant mukekala a period of 6 months na grant ino temporary ikakonfirmiwa ikatwika now a permanent grant ila you and all the dependents on the mind ako tini maketeka with succession ino either itawa kuito kamba itawa kuskata kiku na yu amino skata kiku na mwatu ama thangwa na wethia batena any protest kana any objection na wethia ni mwikite kindu kitawa gazettement na gazettement ya thela mukanengwa a period of 6 months na after a period of 6 months grant ikakonfirmiwa isuni either process procedure ya kuskata kikuka na succession ni kwanza kana netendene sana indi niona twambo thi uthumo monini lakini twasio kethia ni walite kwithu tutabia oto uni twewa kindu kiki kwitwa mundu kwandika will akakwata andikite will na byango na makusa tutanamba kuendea pe kindu kiki tawa succession act yo ya associata na ndi musiaisa mwendwa tuisa ushokethia bausa kwa succession act ambako sa uthumo monini na nitushokethetie ndukathivasa Nende musiaisa mwendo tuishokethia endi tuenda kutabia kana succession act yaite endi mundu akwa atandikite will biondu la wailite kwika na akwa andikite will biondu la wailite kwithi wakika na umundi kana ndatike no tenda endi mundu Charity atusungie ndini wakuwanya kitheka alama ilite kwithwa makiaiwa kitheka ki ni mundu Charity katutwaise bo asanti na ni kuya be andumeta wa dependents kwa Succession Act of Kenya dependents na laindi maili takwitha mayaiwa matonyai wa kitheka kwana na miao na wasisia section 29 ya Succession Act of Kenya ni thaiwetete ina categories ya dependents na the first category ni kiveti chake kana mume wake na siana na asuni ni moma tonyo petition alama nengeto mwana wambe kiveti chake
kana musee wake na indi ciana i ciana ni juni bobe na thi na ciana i ti lazima cia maintain yawa ni mututia wisi ciana no kwithwa ciendio thukuma withia si ku maintain wa kana si kunengwa isube yawa ni mututia twasi cia na wia wake kana ciaendie kutwara kundu kungi ti lazima sinengawa mbesa bora ni ciana ciake hiyo ndio first priority manengawa na we category ya keli ila ni asimake kana step children ukethia mundu na kibeti kingi yubu ni baba kati se kwithia ibe na ngusaniso ni kwithia mundu nyene wokie ni wandwa na wandwa yewe na kibeti kingi na la mali kwanwa withia nyene ndo na kibeti chakele ciana ciakwa ina losa waonewa kana kwaiwa mali ya mututia aye kana ka mututia bora ni kana kake kena first onetha ke kwa kibeti kingi onaetha ke kwa kibeti kingi bora kana na baba abe kwa spouse onacho kibeti ni child kwaiwa mali aye kibeti kingi wisi yukwa wasisia kwa laws situ cia marriage etha ni watwanite monogamous kibeti chaku tikimwe lakini etha ni mwikite polygamous beundu succession itho ai capture ite ikasia kila kibeti na ciana cio sawata unit imwe ukethia etha waina ibeti ile kibeti na ciana ciake cionthe cio sawata unit imwe yutanye ni kibeti chake ni na ciana ile so i ciana ni nyene kana kambe ka kele ni first born na ka second born ciana itatu kwa uya iwa onakwa ni okana ni aiwe lakini isuti another discussion ya muthenongi lakini ba kwa dependents step children parents step parents on half brothers half step parents ni asema kibeti chakeli aye step parents ni aye no step parents ukethia twasi mututia kana ketha aithaku aina ibeti ile kibeti ki chakeli ni step parent no kiose tweta dependent kwa succession act on step children kana kala kosetwe ni mututia atanetwa either maybe my cousins na o sakana kau aliko kasubia onako kethia wake dependent no kailo kwaiwa na alama taile kwaiwa yo ni meva alama taile kwaiwa ningi either the first category either ni muka waku na ciana ciaku ni mwaiwa ningi angi yuko maile ni kwaiwa side ya kibeti chaku ni maile kwaiwa ainya yuti musenda kwa inya wakwa ni wailite kwaiwa malino wisi ngikuya categories isi ya dependence first category alama nenga wa priority most letters of administration ni muka waku na ciana ciaku lakini makethwa matevo muka waku na ciana ciaku the second category you ana kwa step children step parents half brothers asuyu ni woma either amanengeto you the first priority ya kosa letters of administration kwa mundu la uta fall category ni isu sielenda ilite konewa ndailite kwaiwa kideka ona yuno ya ni apply ya kwa pia ona mundu ume kethani muka wetwa ona kwaiwa ailitwa kwaiwa ndo mundu muka wailitwa kwa kana gwata nundu ni mundu mokwie then twalite kusenzia lunga twasie undu na kana ndo mundu muka wa no mundu me wailikuwa nicho kitumi we na so the first category meitwa spouse tondo spouse ni either the male kana the female ni either mundu me kana mundu muka ko either ni letters of administration mundu la wena ula wibo either ni muka waku kana either wewe mundume mundu either ni mundume utiwe niwe ukanengwa first priority ya kosa letters ko bayikuanya ndo kibeti kiki to no kwani mundu umonake akwa no wo muka wailite kindi wake aniwe na yu ndeni wa ukwanya kuwi ukethia mundu to sota kitheka ciana ciake ciailite kwani gwata
in this way mundu ena stepchildren kana ena ciana cia kibeti kingi ondo isi akibeti chambe si kwaiwa noguo chakeli chalite kwaiwa yuba utuyoka ingi kwa polygamous kana yutuyoka kwa undu succession ithwa inenete kwaiwa kana kwanya kitheka cha mututia first tutanoka kwa the polygamous setting ni with the ave na the polygamous setting ni la mundu wina ibeti mbingange lakini tutanambo likabau tuke kwa mundu la wina kibeti kimwe na kana kana etha ndena kana eo na kibeti kimwe kwa setup isu iliu priority ti mundu mukau na kana kake ni skoti nienda ikamania the same ukethia lakini equally lakini ukethia kana kani minor mundu mukau no aka hold property no in trust inya kana kaka twike 18 years and above isu ni the first category na whether vena issue ingi ya remarrying etha mundu mukau ni wathi kutwa bandu bangi no forfeit ya mali ya mututia ukethia no aiwe nde aiwa etha ndakaiwa yubo ni wanzungi athile kulio yai ulota ile onewa etha kibeti kicha atoitwe mususu na ni chakola musyu na ni chai ila mali kambe ya kwana ndakaiwa ndaileta kwa mama etha ni wendia atwa bandu bangi ndakaiwa mususu na kethati yisiana ciana sikaiwa lakini kibeti yitalwa ciana ndakaiwa ni weka remarriage ni wathi utwa remarriage remarriage nila wauma mususu wa yutwa wakondo kungi ndukaikwatye mali ya mususu aiwela ya mususu lakini ciana ila cia mususu sikanewa okay pa ikulo yingi kwenda kulilio mundu ungulile ni kana we atwiwe mususu tekendu na awa mali whether ni waka numba nzeo ni wa miunda lakini fail kusia mususu ndasia atwa ni mume wake na awa muunda na awa numba na mekale na mume wake lakini kwa bahati nduku mai sausia na musi walikila wasia kana mundu mukosu ntitwa kwendeka mususu na we etikilo kudi mundu wa maybe kwa ina fights utenda kendo cha mudhombosu yula woko sikata yula we na right ni mundu mukoi kana yitwika mali sio ya mususu kana kuika wata saingi andu maitho itheka methayo ni venda saingi withi kuosa title ukandika isitwa yaku onetha mwi joint owners mukandika masitwa menu mweli ni useo lakini uketha isitwa ila mwandikite mali nisu ni ya mundume kana mututia twase for example oneo thayo ndanakwa thayo indi asima omalikila masya mundu mukono ndu ndake usiai indi weni athiokwo kana mande obandu bangi maybe niwe wena thina lakini wende uclaim no ki musyu na wakitheka na mali su ande yuni yake ningiti yake etha niwe wathuye kitheka ti chake na etha athuye matwanite na mume wake ticho nicho na yulo kuthie isa kwa iwata pwe ula mweyo witikilitie yuketha ni kitu kiumanisha ona muse wakwa ona portion yake na kuonetha no nguthiwo kwitu ni ona portion yakwa yubo pakita kwikwata maybe you ba uni bo bandika kindu kicha divorce either you make it otiana ku separate kana make it divorce ba you ndo andumana kitheka maybe need to divorce tikeka half kana oundu contribution ya kuthowa kitheka ya ilie either ta take half wikandilila half ya kitheka chakwa ningi ndia contribute kuthowa kitheka na eta separate na sioka kwitu kala ta divorce ukanenga kitheka chakwa half indiketha ninyi ni uwite na balua cionthe ciandikitwe nyi we yu mundu umetiwa wiweka niende na sindu ciakwa saingi niona sindu taisu no siona muno lakini nicho kitumi ngukuya etha no thowete kitheka mwi title deed via lands mwandike mwi joint owners kana mwi what kind of ownership muosete kitheka chu etha ni mwathoye kitheka ki mutwanite sana sana kotini asumia mwi joint owners na ika etha ni mutiana ikatilania kati tunduko ni siasia
sindu sita wata matrimonial properties ikasisia akwa kitheka ki mukionite ata mukionite tandu matwanite kana mukionite umwe ni kutha mukionite kindu kitako ownership ukasia nyini on ni twi own ta one unit ni kitu tieli nundu twi kindu kimwe nundu twi kindu kimwe in case ngetwa automatically ula watiwa ni wosa kitheka lakini we kindu kinkitwa joint ownership okay they are in case uketwa lakini joint ownership ino sana sana una hivi akwa andu matwanite sana sana with ya ona kunina kukana twi andu machama kimwe isiama mielo ndisika nongelewa okay they need own property lakini in different shares in case mundu aketwa property ino ni yathi kwa estate yake kana siana yake lakini kwa sana sana andu matwanite ownership ino itawako ownership okay they are netwa kana wetwa automatically ula watiwa nukuosa kitheka chuchonde ende ni kwati olo ekulite ende kulyo yu ni wasongeka inwanu yo the other nondo and no isi nitwakwata niye bale na twatwika ende nitwavuso twaikwito na kumali ni wetite musio ya noitha bene langu saniso sia ni sakwikato na kwa nikenda ni inherit kana nitungiwe mali ya kwa nekite hata na tiye kuya nondo bobe ithekasi maundu na nondo be omia usio tukamatavya ende uwe kuwa elite kwitha ukikata na ukikata na ende nienda over nini kana nondo yibinda niona tayasembanga charity no tutabyo kwa ukubi andwa watu ya moka au kusia kana kwa ama moka ku execute kana moka ana administrators andwa suni watu tabyo tulilikanie watu tabyo ao chief bo mahemu ndungino ndia ko ya chief lazima ethebo ti chief letter balua wa chief ula wetete and on the dependents now again na kuya ni lazima with the death certificate again na kuya administrators lakini we andunda na kutavia metawa sureties ani alama uko kusea na me at least eli mako kama kasia ni mo kusea process ino na makose na maikosea makasia nimekwekia a certain amount of money ika guard process isu kuniende ka with the winner sureties kana anduma okusia okay naende ni asante ebindane yenge yukite nienda tutabye musia yesa ni watabia andwa maili tukwitha maikwa lakini no amatabia exactly we are one mo niwe si anduma musile ithe kasi ambia kwa ni masia tuitanganio kwikata no usio makamana nganio etwa okekwika 1 2 3 ko ebindane yenge yukite no usio wokotabye musia yesa andwa sumetawa ila kwenda kwa mali mometha mokite kwikata maikese kone katandu twaete kwete kana twina interest yitu naende mundu charity ebindane yenge yukite no tukendo tutabye andwa metawa ila mali kwenda kwanwa metha kana uya wo munene withi wa wiba no soli likanye musaisa mwendo ilo kukwenda ailite kukwata nambane yiba kana ailite kwithwa kiukwata bani kenda tini ya kilungu asante na ngotungelela inge kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kuma kwa BM Ngata and Company Advocates na namba ya kwa ya simu ni 0710 453245 again 0710 453245. Okay ni asante musisa mwendo ketho yenda kuona Charity no mukuni simu kanokoka obisini wake bau wa kwathia nyene to Caroline Mweni wa Muteti na nina wikwato kana kilungu kini tethi wakicho tethi kwa kwibindane yingi yukite ni twithwa twisonga na mbetu kwendea utuko wa kwaila.